Umbutho we-DA ubambe umncelele namhlanje ePitoli ngelokudyanzelisa umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa kuba agxothe umphathiswa wamapolisa umnumzana Bhekicele kwisikhundla sakhe. Eli qela lityhola uCele ngokungawenzi ngendlela umsebenzi wakhe. Kanti ke ziyabethana izimvo zababukeli ngeli nqaku kwikhasi lethu leWhatsApp. Bathi makugxothwe uCele wenzeni into nebekufanele into ba uyayenza uCele angayenzanga wenzeni. Isimo se-DA ngiyahambisana naso kakhulu. Ngicabanga ukuthi kungakuhle ukuthi baba uCele ashenxe esikhundleni sakhe ngempela. Mhlambe singabona olukhulu ushintsho lolu mayelana namacala amaningi esingezwa lutho njengawe kuloke nje kuthulekile ngawo kuloke kuthiwa kusaphenya. Ubheka uCele bengazibali ipolisa ebengaziba ngumagistrate nezimo samapolisa ahamba yombamba umuntu ihambe umuntu ayenkundleni inkundla imkhuphe nizawuthi namapolisa ke ngona wababamba abantu kanti amapolisa yababamba abantu eyoba umuntu ugwetshwa njani ipha kumagistrate ipha ezinkundleni zamatyala sanusukela ubheka uCele bethinani. Angihambisani nayo kule ndawo yoba umongameli namakamgxothe uBhekicele. Umongameli fanele basicingele ngokwakhe okanye azibonele ngokwakhe into yobana uBhekicele makamgxothe nothi babona bamtshutshise ngasemva umongameli ngomsebenzi wakhe into yoba makamgxothe. Kuhle kwenziwa umbutho we-DA ukuthi ubhekishele ukuthi babhekicele aphume esikhundleni. Siyafisa ukuthi onke amaqembu ezepolitiki nawo abambe iqhaza. Ayikho into enhle eyenziwe ubhekicele. Siyazi igameko zobugebengu ziningi la emphakathini esiphila kuwo nasezweni, kodwa ukhona ungqongqoshe wamaphoyisa ubhekicele umsebenzi akawenzi. Ukushona kwabantu amacala abe khona kodwa ngabikho abantu abakushwayo.